يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم منزو تمنو برحماني كإن يا معبودي تفكرا هولاني قلبي زنا ومفقودي دوزنقيم قسطرامون مساعدة يا كينرا موي مبيلي ناني وتلقتليلي راشيني sio watalagatili rashini sio hafu mbili mpunga, maana ni lori kilo 50 na sukari hafu na unga hafu na mafuta sidahale ni $80 $20 cho talagatilile kashi ajili yao chumchao na sulu kwao na kulila cho $80 hiyo 100 cho asu pele rashini takwa yashika mkono takwa antanayo inshallah na 20 si cho fanyize kashi cho fanyilizo isao nao yao na sulu kwao wanakulila inshallah $20 sizikashi na musaada ile selo ni kendra moi 28 $20 ni kendra moi 28 inshallah wa taala mujitu nani na khifanyiliza mradi winu inshallah mradi wani nayo mujitu na khintilla mizanini kina na khintilla inshallah wa taala na muntu ile selo naye mujitu mtakaki mizanini ni 520 huletro $20 hueta 520 huletro wa ima godoro izi hatu naule sero ni moi 5 moi 0 na mujitu nambarikira zere usuyu kumana uzereni inshallah na msaada ingine yantakhadiro wa nakuza inshallah wa taala wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh laki kisheni wakas wa halaw hafa baris ya hafa sukar ya hafa bur iyo sidaha le salit iyo sidaha joder ila $20 cash le isi inshallah ayader والله أنا الحراشين النسي بأنها هاف بور لبا هاف بريس هاف سكر يلا سده جودر سده أكسريت يلا $20 أو لاج أدان خير الله ينسي وبركة سنتهين خير الله ينسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله مجيتنا بخير وعافية ما شاء الله نوبئي فيزو سهالي يا أبا سيد بابا فيزو سهالي يا ييتو زيرين ومريتو ما شاء الله وكمي والجرينزا نا فنيليزا منام كمجيتو ألفية فنيليزا منام كميتو بازي موني مجيتنا مرحمو كبيرا جنة الفردوس إن شاء الله خبري مجيتو زواسي مجيتو زبير مجيتو سؤالي زي سؤالي سهالي نا نومباي إن شاء الله سي نومباي سانا كونو إن شاء الله سيخدروا بنجلوها جميتو جنبي ماي سانا كونو سي جميتو نبي ماي إن شاء الله na numba katika sana kuono ndo mwenyezi cameraman numba katika si sana kuono inshallah si nimitirine numba ndiye si nao ni chimento numba ni nkulu ni wasi inshallah irusuyo kazonte ba inshallah nani mujitu tufanyirizo nao mujitu na pa ajri mama usu tufanyirizo inshallah mama naye inshallah mama murat Allah sel sabab alladhi yasim جنة الفردوس الذي بشاره إن شاء الله نسخوش نواتس هوشي سوال سعطاء شورو سجينا ناتوش نكينين ركازي ماليزي با سيو يترمبيلا أبي بوهولي سيو يتونزيلا نتياري نا أباسي نكينين نموكو نايو إن شاء الله مجيتو نخينا ديكلا أجر ثوابو نانغو بيبيمو سيو نتياري إن شاء الله نانغو سو نتياري مجيتو نانا نخينا كلا أجر نخينا كلا مجيتو نخينا ديكلا أجر زينو ثوابو زينو إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
wabarakatuh. Mashallah, nonyezo kwao chimento ni chimimai na choro kwao chinenda kazi walikuhabiwa. Alhamdulillah leo chile yuda mistirani numba inakulalowa. Inshallah shtakingia ndani kinonyeza kwa numba si hali badilishile kwao inakulalowa isa. Inshallah si abisha chili kwa godoro. Inshallah chili sichi godoro si nanti si ni chimintata yuzi yasi kama khadiri kingira isa si ni chimintata si chiko ndani ke chiko numba si ukuluwe si kinonyeza si ukuluwe iru mkini katina kati nzimai mipirine. Inshallah mujie tunamfanyiliza kwao ni numba yaita kuhergira to yaita kunasato nesana ho yuzi choro chinenda kazi chinendro. Inshallah isana ho sakinonyeza yuzi tumboi boholi na fundi wale monrani ke. Inshallah si sapi zivila choro si chinacho inshallah sana kono si choro chiko sawa sawa chiko. Inshallah tena nani mujitu khinandikira na numba hii msaidililo mama ni samih nambio ni ya aba Said Baba. Inshallah ya aba Said Baba mujitu kujaza khair yaye mujitu kujaza khair mama. Inshallah mama furahikilile ka malalo ya mfanyilizo na mujitu kufanya malalo amufanyza maskani ya janna. Inshallah mujitu kusahila mradio dunia na akhera. Amna khinambiro kwa moyo muhujira khoda. Inshallah la bas inshallah almuhimu sio kinonyeze numba na cholo na chusicho. Inshallah ya aba mujitu kabila kako mizanini. Inshallah mujitu kusahila mradio. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah tubi kana chumjilile manasha alwai mujitu mrehemu kabila mujitu kuzawasi inao chumjilile Qasim Muhammad Ramli chumjililo na saati ingia. Inshallah sana kuona ni 00 na mtu wafanyilizo mujitu na jezi za khairi mujitu na watlakao mizanini ya hasanati. Inshallah na fanyilizo sio Ghazali Muhammad Ramli. Hii ndio tubo ya Ghazali Muhammad Ramli yakanda ni manasha alwai walwa mujitu na rehemu khabari za mujitu kuzawasi swali za mujitu khafifu hafifu mama sunachi mtulile ma inshallah na ni khindatila khairi wa wafanyilizo mujitu na jeza khairi باذن ta'ala. ما مختكم نروح بلا ماي أنا في صومال. ها ما خبري معنا بلا أنا هاي جت مخ. ما محاول أنت السنة دال. تضرب السنة بلا أنا هذا الحمد لله هذا إلهي تبضان إلهي جلاله مسلمين إلهي سخال ما شاء الله أصحاب الجساء كلا. إن شاء الله. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ini msaada ya manasha alwai. Inshallah tumulela naye inshallah mujitu naye na mkomeleza inshallah ni manasha wetu au mbuja yetu komeleza manasha alwai. Inshallah mama usu tumtulile tubo naye mtumtulilo naye mujitu na mjaza khair inshallah au tulila naye mujitu na mandikila ajri mujitu na mkomeleza inshallah mama naye kubila mai tunaichutulile mai inshallah chiko hafa dalfure inshallah mujitu na mjaza khair mujitu mbaraka باذن ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wawe hupenda kuwa ni mtu wakanda huono video zetu kala subscribe na siliwale kufungula gambalela kala all. Siwarini kwa nafanya subscribe, like na share.